September ni somni pakhat ni lai ni sang ni somni panhe ni e Mizoram zonal chung kuate in zawa in von lo du sangna chibai kan bu ka chau Myanmar sipai te chuan Sagaing region a letet kon khua school pakhat chu helicopter tangin an bei chiam maya naupang paruk an thi ba ka midang song pasarian liam sipai te chuan sipai sarkar do dal tu helpol ten school hi tom himna atana an man lain an bei ni in an soi Mijima le Irrawaddy news portal talan danin sipai te hian ka liam ta zir tom ni khan Buddhist monastery school an kap ti soin naupang then khat chu a hmuna an thi ngala then khat ero chu sipai ten khua an lu nu in an thi ni in an soi kho chunga cheng te chuan sipai te hian mi thi ruang te hi la in an khua tanga kilometer som pakhat vela hla an phum ngal ni an soi bok sipai sarkar chuan he thil thleng chung chang a hian thu chua siamin firfia kapuan Kachin Independent Army le People Defence Force PDF te chu monastery a hian in khuarin he khua hi ral thuam tolru na tan an mang thin ni in an soi hei wang hian thil om dan thli thlai turin helicopter hi an tira Marse monastery chunga tangin PDF le KIA te hian an lo bei ma sa ani anti firfiak te hian an lo bei ma saka wangin sipai te hian an kap let ve a an in peina hian kho chung mi then khat thi in liam tua ta chu enkol tura hospital a hruai an nei thuan soi bok firfiak pol te hian kho chung mi te chu sipai te laka in phena tan an mang ni a soin in beinua handmade bomb somporuk an man sak thu sipai sarkar thu chua chuan ata lang bok heti lai hian democracy thlop tu ten civil sarkar ayo turan din National Unity Government NUG chuan sipai te che dan chu an dem thu soin school te an bei fo ti an soi NUG chuan sipai te hian air strike an nei nuwa zirlai le zirti tu som ni vel an man nia soin heng mi te hi chuwa ngal turin an phut thu an soi non governmental organization Save the Children chuan ni kum February thla a sipai ten civil sarkar thu nei na hne chuwa sarkar an siam nuwa school bei na hi ni kum chung khan tum za som kwa vel a thleng ni in a soi hemi rual hian sipai sarkar do dal tu helpol le pol dang sang sang ta chuan in khuana tan school hi an man thina wangin naupang te zirna thlengin ati buai ti an soi bok Chin state halkha khopuya Chin mi Marsi ngun tha chin chu PDF ai nam hoi ti in September ni songparia jingdar kwavel khan Burma sipai military council sipai ten an man thu don ani Marsi ngun tha chin hian social media mi puite ti thlaba zong le kho chu muana ti chetu zong ba ka PDF te thlop zong in thu apos thin tia puin amador cheng collection chin nam thuam dora an man thu military council 52 news a antalang Marsi ngun tha chin hi zai thiam la tak ni in koshan le khotlanga in mangmi tak ani thu riat ani bok halkha khopue hian ani ang boka PDF te laka inham hnoyanga pu te military council sipai ten an man hi an omnual to thu halkha khopue tual chung mi pakhat chuan a soi khopui chunga hetinga an man hi an omnual to zela an khung to hi meichia le mipa an ninuk loma heng an man te hi man tur zinga mi an ni lo hrim hrim tin halkha khopui mi ten an soi Chin state khopui ber halkha khopui hian military council sipai ten kongkoi tina ni tin an cheka konga vei wak le bike ka chuang reng reng phone an chek thina an rin hnel deuh te an man ngal zel thu hriat ani chawlkar kalta pawh khan man an nei nuala halkha zela an khung ni in kan thu don na chuan a soi military council ten martial law an puana mun Chin state chimlam mindat khopuya khala ya light infantry battalion 274 battalion 10 bufai zor phalna an thunun veka chung kokata bufai pinga pi khata hian dut no riat che omani pinga chau hi sipai te hian lei an phal thu don ani military council sipai ten bufai leitur an thunun veka wangin khotlang upa ten military council administrator hna phalna an la hnuwa pakokku khopuya bufai zona muna an chale nu in mindat khopuya an zuale chau thina
hetia bu fai an zorna hian du zat a lei thei mai lowa chung khokhata soita kangkhan bu fa hi pi nga chau zor phal sak ani thu minat khopuya khotlang upazinga thu nei tu pakhat nen atangin don ani chung khokhata bu fai pi nga chau len phala azo chuan leinon phal ani lo chung khata pi nga chau lei phala nia chu military council administrator ta thu chu kani a ipa le an phalo na chan nia kan rin dan chuan ram hnuaya pemsat an hlo wang ani ang ti in tual chu mi pakhat chuan a soi mindat khopui hi chin state ta military council te do dala ka ma satu zinga mi an nia military council sipai te le CDF mindat te in ka na satna ani wangin martial law an puana mun ani bok hetia military council sipai te mindat township a bu fai an thunun chan hi CDF mindat battalion te andan chana ani angin in kalpona kong zong po Burma sipai te hian andang phui vek bok ani ramchunga human right bo channel e firfika chena ala omrenga wangin Myanmar sipai officer te training pek na chu kumin atangin Japan ramin anti top ton thu Japan Defense Ministry thu chuan atalang Japan Defense Ministry chuan tundin hmuna thu nei na latu Myanmar sipai te training pek chu thil in om lo tak ani taka wangin kan ti top ta ani ti in BBC ashel tuna hian Japan National Defense Academy le hmunanga Myanmar sipai officer som pakate chu training pek mek ania anni chu an training zo thenga pom ani tu thu don ani kum sang ni som poruk August thla tanga sang ni som pasari March thla thleng khan Japan Military Academy College Azir Major Tinso chu nikum Christmas thenma Karenni State chunga naupang le hmeichhia Save the Children staff panhitelin mipui somthum panga anung chunga halhlumna chungchanga inham hnoi ani wangin Human Rights Watch HRW Paul chuan chung thil thleng chu August thla khan an lo tlang zartwa Major Tinso chukum sang ni somni pakhat August atanga sang ni somni pani July thleng Military Council Eastern Region Command Headquarter a mo phurna latuania chung headquarter chu San State Simlam le Karenni State a operation neina kai hroi tu ber ani Karen National Union KNU hnuaya Brigade number 6 area du Palaya District chunga Ramrikana om Burma sipai nun rong ho khayat kem chu KNLA tangrual police September ni somni chonhulam khan an nuai chia maya Burma swal sipai hi an kem an lak sak thu don ani he sipai kem peina hian fir fiak sipai Burma sipai somni chuang an thia anung chunga man te po anom thu hriat ani khayat khobula om Military Council sipai kem chu KNLA lamin nikum lam khan an lo latwa an hal chewek to bok chuminua Border Guard Force Karen State ta Major Somau Ton Paul Battalion 1023 hnuaya sipai ten anom chila tuna KNLA sipai lamin lu chilin an beya an lak sakle ta ani Sagaing Region in Marpin Township a Military Council sipai operation neilai chu September ni sompakwa khan PDF tangrual ten bomkam manga an beina Military Council sipai somni panga vel an ti thu PDF Battalion 10 an thu chuan talang September ni sompakwa jinglam taruk le mini somli panga vel khan Banbuai Kholama Reson Petur Military Council sipai somnga rualte Botor Pathuma Kalme chu bom mangin bei ania jingdar saritanga da sompakat thleng tumli zet landmine manga an beina Burma sipai somni panga velan thia liam anom treu thu hriat ani hengpa ka hian Banbuai khuatanga reson phurum muak tu Burma sipai somthum te po bomra pu awangin liam anom trewa enkol zui an ni hnuwa an thui le nual thu don ani mi puite har sana thlen thin Burma sipai te hena hek tu administrator piung chu po athi tel thu don ani bok in Marbin khopuya Military Council sipai operation te beina hian cho mai in Marbin Kani Battalion tangrual te Bayok Yomar PDF in Marbin local PDF Chuinduin Ga Nong Razar Tripur 2 MTOF Alpha Special Force Baita Ngi Nong PDF tangrual te antela
September ni som pukwa jing da sari le chan ve vel khan Sagaing Region Mayong Township Military Council sipai te tompuk Kio Chi Police Station chu PDF tangrual ten trumhni zet an bom thu Mayong CDSOM ten an soi Kio Chi Police Station a Chief Commander chuan in duangin drone mangru a kile ton lowania jamar kan nei tha em tia min chaw wangin September ni som pukwa jing da sari le chan ve khan Kio Kit Police Station chu drone panhi hmangin kan boma atum khat bomna station chunga drone kan tin zona atum hina officer an duty na hun ani le thi le hliam an om nualang hriat chian ani ri lo ti in an soi ji bok Kio Kit Police Station drone hmanga beina hian Mayong Township PDF tangrual pol CDSOM atagin drone team Changu Revolution Army Changu Revolution Battalion Young Fighter People Defense Force of the Mayong le Wing of the Irrawaddy drone team te antelani September ni som pariat tlai lamda li le mini som ni vela pokhan Magui Region Mayong Township Chimlam Tayet Kon Khwa Military Council sipai te le piu so thi te an meeting line ral thum lian ne na be ania piu so thi mi pani an thia hliam anom nual thu Sinka PDF Battalion 10 thu chuan ta lang September ni som pariat tlai lamda li le mini som ni vela pokhan Magui Region Mayong Township Chimlam Tayet Kon Khwa Military Council sipai te le piu so phi te an meeting line ral thum lian ne na be ania piu so thi mi pani an thia hliam anom nual thu Sinchia PDF Battalion 10 an thu chuan ta lang September ni som pukwa jing lam pokhan Target Khan Phiu Khwa ral thuam ling ka na mun vela piu so thi pol kalai te chu bomkam so mangin be ania piu so thi pani amuna an thingala mi pali an thiam na hle thu don ani Military Council sipai operation nei na hian PDF tangrual pol Bu Phiu PDF P2 Aman PDF Mongtain PDF Tayok G PDF Nanta Meyu Kha PDF Ningui PDF Goba Moku PDF Pauk Township Patanga Kho Chaklam PDF tele PDF pol lang ten an peiron ani Sagaing Region Kanbalu Township le Taipei Township in Kar Awei Wadi Luidung Zua Kalbar Masipai Long Paruk chu PDF pol mi pathumin an beya sipai pariat an thi thu temin taman underground guerrilla pol hroi tu uong the so kha hian khithit media sil September ni saria Awei Wadi Luidung Zua Kal sipai Long Paruk chu temin tamin underground guerrilla pol kai hroi pol pathumin an beirona sipai pariat an ka hlum ba ka sipai pasari an ka hliam thu uong thet kho khai chuan a soi chu tiang bokin chomalamda somvela Sagaing Region Ayador Township Yachin Khopuya sipai operation nei lai chu Revolution Force tangrual polin an bea sipai panga an thi thu le hliam an om chau thu hriat ani he in kana hian Ayador malam Namji IK matanga sipai force somni vel kia operation nei chiapin hla konta wetpit kholama kalten khobul an thlenin Aido Township Revolution tangrual polin lam budin an bea sipai lam an atle thu hriat ani heng ba ka hian September ni som paruk chundar som pania Sagaing Region Khinu Khochung Township Officer Piu so thi training zo lom na in khom chu Future Hero Electric Tender ARF le LPDF 10 drone panhi mangin an bea Barma sipai Military Council sipai pathum thi in panga an hliam thu tual chung PDF 10 khit media an chel bok ole viewer ta hnen angen na hanjep veleila kan channel mila subscribe saklo te khan milo subscribe sak ngei turin kan han ngen chuwa kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theina turin notification bell kha in metanga ola in da don nia in zawa in Mizoram zone al chung kwate du sakna chibai kan bu kha cha u